Kisau kur hapok karaj buam ki bakentup ya kakur kriem surong sumer bat kur buam kila penpau ka jing persya ya ka jing tumuban penskem lingdo ya uma sumer buam ubalong ulingdo karaj buam la bun snem Henry ubam pat itu daka Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC Kajing yalang kabala penlong haka arpsan tarik nailur arjar pelai ha umla dukur kabala khot daka village court jong ka elaka amwi hapo kajing penyaj udoloi uma Jamie Well Purto kam shem lala ban rai halor kane ka kam ban penskem ya ulung do ka rai ibu am ha kane kajing yalang la ailat ban ya keren hapdeng joki saukur halor kane kajing tumu ban penskem ling do ya uma sumer Henry ki laikur baki katu katne nakid khor ka kur bu amru ki persha namar kajing bumhon ya kar kom tri kam jong u Kumta kani ga jialang kam shem lala ban rai bat nakali yang udoloi umpat ai kanu kanu ka rai bat un shem daki wei pat kilat kilinti banwan ra ya ka jing suthu jingmon kini ki saukor hapo ka rai buam Hashua kani udoloi ulaong baya usumer buam lajet kumuling do jong ka rai buam nadu usnem khat khandai prapo bat ka jing khot jong u ya ka dorbar ka long ban pinskem ya u kenang baka district council kan itu no ya u kumuling do ka rai buam uban ket ban ba ya ka rai bat pet ya kan yam ka rukom Nyau cim ini kelat kebu, kemudian sok PV, cim ini kelat kebu kublai kepang itu warok. Pada yang sejauh hari bentar yang pi, ada cim dia kepor kodor yang pi, wawan up mansnya, wawan sepi, waw ya kejing pensem, nei bentar usumia buam umanu kamu lengdok yang kerat buam. Hajak kokana hajing itu begini. Hadir waktu poi di benda gini kamong ngam ong gon ngaliang ngam panai di baca nadok yang kita kur surong lemem nadok kur khaidem lemem nadok kur buam lemem ngalai cisur sidur to ong yu kita ke chongsuk chongsai yu yu ne yu sa haga paten dekat makam te wila selain ni akan gekam gua recommend ni benda yang sumir buam kamu lengda dakut layaki siapa office yang ke LK Amwi jadi ceruk pengoblis ko dapat layaki wa pemangi gini apa jadi mem wa burong yang te kajing hak yang i naliang office ke keluar lagi tang wa menepo sini hak giga ujor ga changa si council naliang ka si council ada chim i wa bicar wa soman ni bentai te jamut da e garai no dipti wa pemangi gini apa Upulai ukon binda umadan ba. Tegate to kapoin gun sa ko khana rim ta yo phi wa ka jingwa ka jing ang not yung man kuman ya kador ba yo hilang thi upai ba ukon yung garhat ki manpa ki manbe ki khanro ki khanot yo lang bi agawan ko ng rim go pan stem nei banta yo sumber pam yo timit le de ka si council ha de ki nado usnem Sejak despa prapau halor kini gekam kamu ada kenal ni kita kini keciti. Jika mong kejingjet yang tidak jet keman ko yung ba, jingjet man ko yung kekur ko akarat. Memu man ko kamong wa utimit na sabah yung ko office yung gasi council. Dekat wa kamte ya menna kapor sa kapor. Daya di snem na daya di juk. Kiwa utimit na ke office ni kiwan kinong kam hapo garat hapo kur hapo gachnam hapo gathal dekat wakal te nyak men ni benta yung madon bok kamu wi ni go he kin garat em go jimut pu che wa sen de kre uman kam do yo ki diga disikase uya to lung do dekat wakal te mot halor kete ya perchang ni anga kam asil se nga de jimut enta yo ki hadu ko poi hadu ko ni ga bental ni ka por ko kat ni to kamu ga jingtip yang ka office yang ga sikanse si kulai si bon na yang pi ka office ni ka por ko kordo man sakhi bental ni dengan yang nga gate ko khana ni bental yang pi wa haji to wa usumer bu am de chakri khatra khat des pa brapa ngi rawlen mum to de manu kamu lung do Daman ulo kamu ulung do, tangwa hapo pi hini de tiba pi ulung do ini. Tangwa ka office timit ko. Ate nong san? Ka office timit ko. Dekat wane kay daw. Kuwa na yo timit. Yo to ulung do. Yung garaj buam. Uman ulung do. Wokit woba ya garaj. Man ulung do. Wopat haganiam hagarukom.
Dengan negaliang yang nganga kata dan hidup penci persatu pi kamu paiba bon golang hakin kesni. Miade yo ong Islam diwan lah. Henry kamu ong genito kepor wa kaduk wa penjung leni penskem yang sumer aman kamleng do yo timin naga sikase. Ne benta yang gini kerat bu am. Dengan negaliang yang nganga kata dan hidup ini kesehab em lang gini. Wa penci wa persatu ke. ในบรรดาโยพีที่คนยังกระไรแต่งานก็ยุ่งเอาคลำในบรรดากันแต่วันที่เราวันเป็นยุ่งในบรรดากันนี้วันขันนะฮะในบรรดาโยพีผมยี่พี่เราองวันนี้ต่อเดียวเอาตัวลงเดี๋ยวมันเราลงดอกแต่แล้วเอาพีจะไกลกว่าเราว่าทิพย์ต่อทิพย์ดูกัดอยู่กับเซมต่อทิพย์ดูกัดตัวกันยัดต่อทิพย์ดูกัดพอเชื่อว่าทำอันไรโยทิพย์ที่เลยทำตามhagi bor yang kesukaan sing ngopat yang besar kedar. Dengan liang yang agak teren ni, dua pensnya lebih upat ba ki kentai, ki manbei, ki manpa, ki kenro, ki kenlot. Ngaja ceba bi gini ki kenten penar. Ngadum detip ha kelam ki kenten war. Ngaja gini kenten ceba bi to i kenten penar. Iwa wan he ni to ke jimut ke jingmu. Na ke bentah yang nga ka muduloi, kamjo ke bliskot yang elka amwi. Siruk kajing sekilang of office yang si konsil. Wa sakhi yang kata jingjet. Open scam no yang sumir bu am manu kam ulung do jong gerai bu am. Dengan yang ngagak dan hi. Open siau tho ye thi. Kajing to ugen gepor. Kam om ji di hu om unim to ulung do. Mom to di ulung do gaman. Ngana liang yung ngan keteran ni, kurang liang yang sumiar pa, wawil hu, kayo penyo kadak kecil ni bentayo ko, nangwa, yo pendeng kadak. Menjuk entar yang kriam, kejing long menurut saja. Ya rujuk ketan, kan ni lah. Dekat tu kenten waklam kentu konfam dah selain dari penjual pila, am ni dekat tu juga sangat jumut. Dengan liang yang ngah kuah ya, mani tersuk tongsan gerai, ikur ku jasok tilang tersuk pila, mani gamang buja kentaj buja no, orang jenis baju pila gamang am gadau tok kete, tok kat kau man kete tu pembayu bor ya gini ya, meeting selama mingguan wanita. Kat kau man hi jenis tok begini kam, tengah itu lah tu tih ya, kaman le. Ibenta gini juga he museum yang gini ki ikur tulis nak gini right ya kuat ala yo wan hari besar itu jemut ya tok itu ni mada bawa dia perlu pelang sisen ya gini ting da bawa ada m gini ki ba kuat yo sana tu jemut ada m di kuat gini ya gini sana tu jemut tengah dia dia ulai halar gini teman saya ha kemalai dia jongki tengah liang gayo ngah ikam doloi buat pencet bukit yang masih konsil yo bila ada emlang helang bayung suka suka kami bawa sakhi ni tentang yang kami ke meeting dengar ane liang yang ngar kami berbeza kot emlang sakhi bawa sakhi mentah yo gili kentin kelam kentin kentu kenton ni tentang yang ikon yang kerai kat kami cak bujubor yang berbeza kot dengar ane liang yang ngar kata hi ilo thola tihi ni sekmat mohau yang man kami sekami ni kamu orang kerai pada jokbuk long chua man chua teman hidup long dok no yo pat yo ganyam yo kurukam dah hewan ni bentar kamu orang yo dam hu yo beng ni kuntai yo ni no ye ki kan iban ki kan yang kerai ni ki kur ku yasna hidup maka rai doa dengan yang yo nga ke hi ku sebon man entai itu kita den kamu ada yo bi jadi ku meeting ni mentah tu teman nga la yo tolar ya ini sekmat kamu wan rak bianta besok selesai yo emailnya yo sai dari 3 story kita itu mana kita